hole me bro. Yeah, I'm sure kwintse di chelete wa be ka hi. I'm sure apile di goni. Hey khotman wa bona bua ka ma app ya sa se ke bila fenetse re ile fada ya ma app khotman o kwenye into ihlalela into siphila ngayo into eshisayo nje sashaya ihlalala sizayikhipha ebusuku masoku master ridanyana wabo sayikhipha ebusuku khotman ngiyanye waste etuthi ngiyele roll phelele wethelete la lokho ngikhiphana namagila nje kuphela khotman sangwe ini ngakhipha ekseni futhi ngakhophula futhi asikhulume ngalamazinyo ugijima khotman babona la inyamazinyo umphindo ngibona ngipholishele iphoyisi kwibhathu khotman babona ngiphuma kanje ibhathu bengiyipolishe edanyana at the end ikhahlela mina wabo yangikhipha amazinyo khotman wabo but fedi phansi kwamaflopo wami khotman wabo ya mina ikhanda ngalidubula ngashaya ikhanda khotman ngengidi ngizakushaya ikhanda khotman sikhuluma manje asuzwani ngiyeliseleni ngiyabopha uzokushaya uyakhika awuyipha yeah mfethu mina ngiyaphakamisa ngibhekile ngishamthetho khotman ngiyasida ngiyadawuna kakhulu endaweni angirelax ujafazi khona khotman ngibathola ba relaxile nganyakazisa yeah yizwe lezo yeah hayi madoda mizuzu nishele ngalezi zinto uzokurelax kusebenza kanjani esperman ukwenzakalani awona no ngqondo ibalekile ke tronko angiyenzi leyo enze kuma sepa moja ulo ko tronko ne khotman ngomqondo womuntu ukuthi ugijima kanjani uzama kanjani indawo asho ukuthi lapha khotman kunabantu laba bangasho umthetho sethi impatha abantu abakababa abantu abagcwala mina ngisebenza la wabona umuntu ahlukumeza umuntu anganaphawe edanyana eyohlanyisa mina ngoba ngiphila ngalomuntu la ngisipina la isipini sami lo muntu yeah nokumvikela ngamvikela mara lesini le mawuzo flora amazinyo yeah kwenzakale no so ukuthi into khona na khotman eqala ekseni ne abantu laba abajima azukajima ngethedanyana ya manje lo muntu ujima ngama supplement wambona esiqhwaga dimani kwatshisa noma ubani bawu awufethu wageza dile 3 hours eshawa cabanyela abanye abantu ubocabanga ukuyenzana eish andamasoja nawo lokho aqopha amazinyo ashama half boot esana wabalo umuntu ngifaka esikelemini ukusekusile idanyana likovula ngakhe krani ngizakubamba isina ngathatha ivasi lapha ngazele seleni aqamba lalo umbhedeni wami kula sengizala ngomqondo wabo ngithi kahle lo akagcwala ngihlanganisa amangitha amaloko ke ayidizama vibe mshaya ekseni khona futhi ngakhumbula ready bokudliwa ioats eish I can't remember uthanda ioats wa break line bamshaya ngescape wahlanya emambala wena khukhe ngathi yi chance yami ngoba lo ngihlamba ezile selini and abafethu nebala bakhona bawuzwile babonile ngathi lo ngamdubula lo ngashaya ikhanda angamshalo kabiza abhizi ngama grill afuna ioats wena thela ngashaya ngathola imboza ngathola insango ngachinja speak and frostan khotman masoma uzwani uzokushaya ngizokuncandela ngizokuthathela khotman no mistake wala side yeah ngizokuncandela ngizokukhina khotman vele ngokhini mina endaweni ngeline wasedanyana okay nokhina usho ukuthi ngizokubamba inkunzi ngibasela amasoja la ngizokuthathela khotman yonke into yakho kepha mabafika ngeke bayithola into leyo thatha abantu abazokugwenya kwa-appa khotman ngiyibeke straight nyamalale ngokuthathela nele phone lakho singayigwenya mos faka induni yangena induno bakhona abantu abanenduni yangena thupha so ungifanele nalezi bezineyithombe zabo Beyonce edanyana khotman bengimplaka vela mina bengimplaka khotman ngcwala no mistake abe ngimplaka mangiqambelele kanje nawo la asokuthi ngisuka ngicabanga umdlalo wabo esana isikhanda sami ngabe wenzani la ana ngakuthola uqambalele kanje embhedeni wami ubheke lapha esaqabana ubhekile njengehati salikhuluma wakhumula bengquni simbhekile uphaze ihati aloku hamba ngekhiya la samqeda simudla simqeda aloku yaphansi naphezulu ngekhiya asana yabona ipakile lo wathi idla kamnandi khotman simshaye naked angaqazi wabona nje siloku esilaga akuye lo njaya silele kanjani nivuke kanjani negrand asothi angikho grandini ebani banaka ngibhekele idubula lapho wena awusayi ukudleni uhlomshaya ikhanda kulapho mina first day mangifika sengidubula ngishaya ikhanda ilanga lokuqala khotman ejele ngilokhu ngimele ukuthi ngizophuisela amahata ngada
sokuthi kuzo lo mqondo la iwana udubula mawufika ngawe it's not sure izenjizo zizokushela yabona omuhle ntwanami friend zizokushela lezi nje nalentshelo lohamba ngabo bazoyijika dayidi bafuna ukukwenza uqueen lapho washaya ikhanda bazokufatela koptudi menzi and that's why khona nazi ngayenza dayidi first day ngifika da ngaphandle ungashela ukuthi wadubulo iclub masifika da sinandaba ukuthi wadubulo uziphe zakho sebenza kanjani sicwala ngani bayicela ungazongitshela ukuthi wadubulo bamba isibhamu ngaphandle sokushanga inkawuza yini akhona abantu abazokushanga inkawuza nsembu khona manje Ushembu yeah lapha edanyana ukuthi bakufatela ukobdu kushaya ikhanda khona manje abomaphuza abakhona abashovistarian ya bakhona amahata slim khona manje osho ukuthi nasedanya kunamahata agcwala amajita kunamahata angagcwala ama-26 abagcwala ukubabhayela isikele mora agcwala ukuthi bona khona manje agcwala ukuthi uyi-26 yeah nabo bayageca abanye yeah sometimes masikithi makuliwe edanyana yeah angithi uyazi bazosidisarm yeah abasidisarm wonke whatever into lezabe sila ngale ekhali yeah wona xa ukuthi amahata la sithatha mhlawumbe bazise eboilerini ego akhona azo ema-boilerini kepha kunalazo bekelwe esayidini bogaya amabhruru babo from ekasi wabo emona bona ngabonenza amasimba babo imikhonto nayo kahle kahle lezi azigcwala ngabona mleba khona manje escape exposure wena ubona ukumuphi umhlaba every man for himself bakutshela noma ufika la edanyana ungathanda izinto ezabantu isho bazokudabula umdidi abayikhuluma straight amaphuzu bazokudabula umdidi if ungafuna ukudabula umdidi sijolele bakushele othandane nomuntu bazajolwa dakho mama ungakhona ukuspina bazokuspinela ezinto wathola ekseni masibulawa amakhaza esekitchen isilanda umdokwana uzolala ezokutshela injiba lala ntana yakho uzakulandela umtoko ngokulandela i-two-sly i-cherry straight uslay queen umzala khona mafuna ukuthini masiloku sivuka ngama-BVD sithi seshawa hawa nozashaya ithawulo khotman life akhona amathawulo abuduka sedanyana azashaya ithawele khotman yeah mashoveni uphula inamba into boyincanya mina kahle kahle ngiphila inamba da khotman ngivuka yona ngidla yona ngilala yona ngingaqala ecwala kuloku ngazama hayi ngihlala phansi live number 1 la yeah yasindoda usaluti ngisaluti nosaluti asi correct indoda ucabangeni ngicabanga ukushaya ikhanda indoda misuzu ungayenzi le awurelax asifuna lobani bani icanga inkawuza abe grand ngisho ukuthi edanyana ikhanda lokho mashisa khotman one time uzokufata lokho kubutulu baba bayazi wasushaya ikhanda uvala yonke into ubavalela exercise ubavalela ispeed ngisho ukuthi uvala yonke isipandisa kabuhlungu lo muntu and mina mangishaya ikhanda angishaya impatho ngokutshelela ngithi kona ngishaya i-big 5 ngishaya i-rough 3 yeah sokuthi indawo idakwe eseyonke angeke ngizokhahlelwa ngiyi-1 kunomkhosi la shayisana itimela bona khona manje shayisana itimela ngidubula inumber 1 ama-rough 3 ehlanye edanyana kumele ukuliwe waliwe edanyana ibasoho mna thina vele edanyana sinomqondo lokuthi hayi emadoda sagcina sizagcwala ngabo